Ibihe byiza ukomeje gukurikira amakuru agiye atandukanye hano ku Isaniro Empire. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi akorana n'umuryango wa Juvenal Habyarimana utuye mu Bufaransa ndetse na Kayumba Nyamwasa uba muri Afurika y'Epfo kugira ngo banoze ubufatanye mu bya gisirikare bugamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Nkuko rero amakuru atandukanye akomeje kubigaragaza, bigaragara ko umugambi wubakiye ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bakaba bashaka kubaka ihuriro ryagutse ry'imitwe irwanya leta y'u Rwanda. Mu izingiro rero ry'uyu mugambi harimo umuhungu wa Habyarimana, Habyarimana. Amakuru agaragaza uyu muhungu wa Habyarimana nk'umuntu ushobora guhuza ibisigisigi bya Hutu Power hagamijwe guha icyerekezo gishyira ihuriro ry'abarwanya leta y'u Rwanda. Uyu muhungu rero wa Habyarimana, Habyarimana aherutse no gukorera uruzinduko i Kinshasa aho yahuye n'umujyanama wihariye wa Perezida Antoine Tshisekedi mu by'umutekano witwa Desire Kashmiri. Nkuko abamenye iby'uku guhura babivuga, bavuga ko uyu Kashmiri uyu mujyanama wa Tshisekedi yagejeje kuri Jarike ubutumwa bwa Perezida Antoine Tshisekedi bumwizeza ko hari umugambi uri gutegurwa wo gukuraho ihuriro rikomeye rya gisirikare rizahangana na FC 23 nyuma yaho ribe ryatangira kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Aya makuru rero yemeza ko Jarike Habyarimana afatanyije n'itangazamakuru muri RDC bashyizeho urubuga rwitwa X-Trafficker rugamije kweza izina rya Habyarimana, kwibasira leta y'u Rwanda no gutangaza ubutumwa bushyigikira gahunda za Antoine Tshisekedi mu karere ahangaha mu gihugu cya Kongo. Umugore wa Habyarimana rero Agatha Kanziga n'abandi bakomeje gutsimbarara ku ngengabitekerezo ya Hutu Power bavuga ko kuba bagira Jarike Habyarimana inama yo guhindura izina rya FDLR ikaba yakitwa FDLR. Ikigamijwe rero no guhindura isura FDLR ifite mu maso y'umuryango mpuzamahanga, ariko amakuru ahamya ko FDLR yagumana ingengabitekerezo n'imiterere ya gisirikare nk'ibya FDLR. Gahunda yagutse ya leta ya Kinshasa ikuyemo guhurizwa hamwe abarwanya leta y'u Rwanda binyuze mu guha indaro abanyapolitike ndetse n'abo mu rwego rwa gisirikare bahunze kugira ngo bazashobore kugira imbaraga nyinshi. Tshisekedi kandi yakomeje kwerekeza amaso kuri Nyamwasa wahoze ari umwofisiye mukuru mu ngabo z'u Rwanda RDF nyuma akaza gushinga umutwe wa RNS. Amakuru akaba avuga ko Nyamwasa yagerageje guhuza imitwe yitwaje intwaro ya politike ndetse n'iyicengeza amatwara kugira ngo byifatanye kurwanya leta. Amakuru rero kandi yakomeje kuvuga ko mu rugendo Nyamwasa yagiriye Kinshasa mu mwaka wa 2024 yahuye n'abayobozi bo muri FDLR baganira uko bakongera imbaraga ndetse n'ubufatanye buri hagati yabo. Abayobozi bo muri RDC kandi baza aya makuru bavuga ko Nyamwasa avugana bihoraho na perezida wa FDLR Gaston Iyamuremye uzwi nka Victor Byiringiro, basobanura ko uyu mubano ari inkingi ya mwamba mu mugambi wo guhuza RNC ndetse na FDLR. Icyemezo Byiringiro yafashe muri uyu mwaka cyo kugena muri umunawe Ngabo umuhuza wa FDLR n'itsinda rya RNC gifatwa nk'ikindi kimenyetso cy'umubano uri guhura hagati y'impande zombi. Aya makuru rero kandi akaba akomeje kwemeza ko ubu bufatanye bushobora kuba butangiye vuba, ahamya ko mu ntangiriro za 2025 Byiringiro yoherereje umunyamakuru wa RNC uba muri Canada Emmanuel Hakizimana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo avugane na FDLR mu nama y'abarwanya leta y'u Rwanda. Bivuga kandi iyi nama yari igice cy'ubukangurambaga bumaze igihe bwo guhuza abarwanya leta y'u Rwanda bamaze igihe baracitsemo ibice binyuze mu nkunga y'imari n'iya politike ituruka mu bantu ba hafi ya Tshisekedi. Ibikorwa rero byo gushaka abayoboke bajya mu ihuriro rirwanya leta y'u Rwanda byakajije umurego, harimo abashyigikiye FDLR baba muri Uganda n'abavugwa cyane muri RNC nka Charles Kambanda, Eugene Gasana ndetse na Christine Wizera. Aya makuru rero kandi avuga ko umugambi wa Tshisekedi utakiri ibanga kuko akomeje guha FDLR ibikoresho, kwegera abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi cyangwa bafitanye isano nabo no gushaka kuba yahuza amatsinda yanga leta y'u Rwanda mu mugambi we wo kuyirwanya. Rero amakuru akaba akomeje kugaragaza ko ubufatanye bwe n'umuryango wa Habyarimana by'umwihariko umuhungu wa Habyarimana Jarike Habyarimana ko bitakiri ibanga ko batangiye kuba bashyira imigambi yabo ahagaragara nta kubihishira mu mugambi wabo bafite uko barwanya leta y'u Rwanda ndetse no kwifatanya n'uyu mutwe wa FDLR. Reka ngushimire rero ukomeje gukurikira amakuru agiye atandukanye hano ku Isaniro. Bantu mushaka kubaka mu mpeshyi y'uyu mwaka
ndagira ngo mbabwire ko igihe cyanyacyo cyo gusaba impushya zo kubaka ari uyu munsi. Nimugane rero iSolution Limited babafashe, abarahita babakorera design zigendanye n'imishinga mushaka gukora, ubundi babashakira impushya zo kubaka hanyuma bazabubakire. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri nomero 0781864038 cyangwa ubandikire kuri email ariyo isolutionkigali@gmail.com. iSolution Limited ntitugira amanyanga.